Greške koje ljudi prave svaki dan. Postoji jedna fundamentalna istina o ljudskom postojanju koju većina ljudi nikada ne shvati. Jedna istina koja, jednom kada je uvidite, zauvek menja način na koji posmatrate svet. Njihov život ne uništavaju velike dramatične greške koje dospevaju na naslovne strane. Ne, stvarna opasnost je mnogo suptilnija. Uništavaju ga male, naizgled beznačajne svakodnevne odluke. One koje ponavljate iz dana u dan, iz godine u godinu, kao nevidljivi program. I najgore od svega, te odluke postaju navike, a navike postaju automatske. Više ih ni ne primjećujete, postale su deo vas. Zato, ovo nije video za svakoga, nije za one sa slabim srcem. Ako tražite lake odgovore ili izgovore, izađite sada. Uštedite sebi vreme, ali ako ste spremni da se suočite sa neprijatnom istinom, onda ostanite, jer danas ne pričamo o formulama za uspjeh. Nećemo vam prodavati lažnu nadu. Danas pričamo o tihim ubicama vašeg potencijala, o stvarima koje vas polako uništavaju, dok mislite da živite sasvim normalno. Odgađanje obaveza do posljednjeg trenutka. Zamislite ovo. Imate važan zadatak pred sobom, znate da ga morate uraditi, osjećate njegovu težinu, ali umjesto da počnete, tihi glas u vama šapuće, ma ima vremena. I onda, ništa. Praznina. Umjesto rada, birate beskonačno scrollovanje, još jednu epizodu, bilo šta samo da odgodite početak. Dan prođe, drugi dan prođe, rok se opasno približava. I onda, kao hladan tuš, dolazi panika. U zadnjem trenutku radite sve na brzinu, vođeni adrenalinom i strahom. Bez fokusa, bez kvaliteta, samo da se završi. Zašto ovo radimo sebi? Jer ste sebi lagali. Uvjerili ste se da je problem u zadatku, u nedostatku vremena ili motivacije. Ali istina je jednostavna i mnogo dublja. Vi ne odgađate zadatak. Vi odgađate osjećaj nelagode koji taj zadatak izaziva. Strah od neuspjeha, dosadu, nesigurnost. A svaki put kada to uradite, vaš mozak nauči jednu opasnu zavodljivu lekciju. Bježanje je lakše nego suočavanje. I tu počinje pad. Svakim novim odgađanjem, taj put postaje sve lakši, a suočavanje sve teže. Provođenje previše vremena na telefonu. Telefon nije problem, on je samo alat, ali način na koji ga koristite jeste. Uđete na telefon na 5 minuta i izađete nakon 2 sata osjećajući se prazno, bez da znate šta ste gledali, bez ikakve vrijednosti. To nije slučajno, to je namjerno. Aplikacije su napravljene da vas zadrže, one se hrane vašim vremenom. Svaki scroll, svaki like, svaki video, svaka notifikacija, to je precizno dizajnirano da vam otme pažnju. To je psihološki rad za vaš fokus, a pažnja je najskuplja valuta koju imate, vrijednija od novca. Jer gdje ide vaša pažnja, tamo ide i vaša energija. Ako ne upravljate njome, ne upravljate ni svojim životom. Nepotrebni multitasking. Ljudi misle da su produktivni jer rade više stvari odjednom. Slušaju podcast, odgovaraju na mailove i planiraju dan. Sve u isto vrijeme. Ali, nauka kaže suprotno. Vaš mozak ne radi 2 stvari u isto vrijeme. On samo brzo skače s jedne na drugu kao prestrašena životinja. I svaki put kada skoči, gubite fokus. Plaćate mentalni porez. Zato nakon multitaskinga osjećate umor, nervozu, konfuziju. Osjećate se kao da ste trčali maraton, a niste se pomjerili s mjesta. Istina. Multitasking nije snaga. Multitasking je rasipanje energije i iluzija produktivnosti. Preskakanje doručka i loša ishrana. Vaše tijelo nije mašina, ali ga tako tretirate. Preskočite doručak, jedete šta stignete, pijete kafu umjesto hrane i onda se pitate zašto nemam energije. Vaš mozak treba gorivo. Bez njega ne razmišljate jasno, nemate fokus, nemate disciplinu. Hrana nije samo za tijelo. Hrana je za vaš um. Nedovoljno sna. Ovo je jedna od najopasnijih grešaka. Ljudi se hvale, spavam 4 sata. To nije snaga. To je sabotiranje sebe. Tokom sna, mozak se obnavlja, emocije se stabilizuju, tijelo se popravlja. Bez sna, postajete nervozni, spori, nesposobni za fokus, a onda krivite loš dan. Ne, vi ste sami sebi uzeli snagu. Nepitanje za pomoć kada je potrebna. Ego je tih, ali opasan neprijatelj. Ljudi misle, ja mogu sam, i onda se muče, satima, danima, godinama. A rješenje je bilo jednostavno, pitati, ali nisu htjeli. Zašto? Jer su mislili da će ispasti slabi. Istina je suprotna. Slab je onaj koji se pravi da zna sve. Jak je onaj koji pita i uči.
Ignorisanje fizičke aktivnosti, tijelo koje se ne kreće, slabi, i ne samo tijelo, i Kada se ne krećete, energija pada, raspoloženje pada, disciplina pada, kretanje nije luksuz. Kretanje je osnovna potreba. Neredovani ste bez razmišljanja, ljudi rade stvari bez razmišljanja, automatski, kao roboti, ustanu, telefon, posao, TV, spavanje i tako svaki dan, bez pitanja zašto ovo radim. To nije život, to je rutina bez svijesti. Poređenje sa drugima na društvenim mrežama. Vidite nečiji život online i mislite, on ima sve. Ali ne vidite probleme, borbe, padove, vidite samo najbolji dio i onda sebe spuštate. To je iluzija. Vi se poredite sa tuđim highlightom dok živite svoj realan život. Nema redovnih zdravstvenih pregleda, ljudi idu doktoru tek kad nešto zaboli, ali tada je često kasno. Preventiva nije opcija. Preventiva je odgovornost. Previše kafe i šećera, kafa daje lažnu energiju, šećer daje kratki skok, pa pad. I onda opet tražite više. To je krug. Nije energija, to je zavisnost. Izbjegavanje teških zadataka, uvijek birate lakše, ali život nagrađuje teške stvari. Ono što izbjegavate, to vas najviše koči. Trošenje vremena na nebitne stvari, satima gledate, ali ništa ne pamtite, to nije odmor. To je gubitak vremena. Nedostatak planiranja dana. Ako ne planirate dan, dan planira vas i onda završite umorni, bez rezultata. Plan nije ograničenje, plan je kontrola. Odlaganje ličnog razvoja i učenja. Ljudi kažu, počet ću kasnije, ali kasnije ne dolazi. Svaki dan bez učenja je dan bez rasta. Ako ne rastete, stagnirate. Većina ljudi će ovo čuti i nastaviti isto. Manjina će se proznati i promijeniti nešto već danas. Ako ste među onima koji ne žele više živjeti na autopilotu, ovo je vaš prostor. Pretplata nije akcija. To je odluka da više ne budete isti. Ovo je kanal Treba da znaš.